So I'm beginning to pick up a little bit here. Wow. I'm glad. ننتقل بحضراتكم الآن إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابا مهما أمام البرلمان الإثيوبي يتناول فيه أسس التعاون بين مصر وإثيوبيا، ويوجه خلاله رسالة محبة وسلام من الشعب المصري إلى الشعب الإثيوبي. فإلى البرلمان الإثيوبي الآن وكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونشاهد الآن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبله عند سلم الطائرة بكل ترحاب، مرحبا به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وكذلك يستقبله عند سلم الطائرة بكل ترحاب، مرحبا به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وكذلك. Les gendarmes ouvrent les portes, le chef d'État sort à droite, mais problème, un militaire égyptien s'incruste. Le Français lui barre le chemin une fois, deux fois plus fermement, et réaction du militaire, il prend la main du Français et la dégage. Dégage. Un deuxième gendarme lui fait signe de stopper, il s'en fout et s'avance dans la cour de l'Élysée. Et là où normalement on a un pays qui s'avance vers notre pays qui l'accueille, nous avons un pays et son armée qui s'avance vers François Hollande. Le militaire égyptien n'arrivera pas jusqu'à Hollande, il s'arrêtera avant. L'histoire ne dit pas si dans le bureau les deux présidents font allusion à ça. En tout cas, ils discutent d'un souci de protocole qui s'est passé juste avant. Toujours raison. Le protocole a toujours raison, dit-il. Donc la tête de mule de l'armée n'avait rien à faire là. On a joint l'Élysée à leur connaissance. C'est la première fois que ça... المصري عبد الفتاح السيسي إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لحضور الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما نشاهد يعني الآن على الهواء مباشرة وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور هذه الاجتماعات. إذا مشاهدينا يعني تابعنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة هذه اللقطات لوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.